Imana ishimwe ko itazirinda igihe cy'umuntu cyo gupfa, ahubwo Imana irinda isezerano ry'umuntu riri hari imbere. Amen. Kina bafite gakantu ku mutima, ariko ndashima Imana yuko Imana yandinda isezerano kuruta kurinda buno uyu mubiri uyobora wija rusororo wambaye no myenda. Nta kintu gikomeye ku buzima bw'umuntu nabonye kisezerano. Isezerano ryo rituma umuntu abaho. Amen. Uwo twari twicaranye mu modoka, iki gice ta forme gifite, twakoze impanuka ejo hashize kuwa kabiri tuvi Bujumbura nagiye mwivuga butumwa, ariko Imana iturindira ubuzima. Bwana sifiwe sana. Twari muri cya kimodoka kinini kimwe gitwara abantu kuja Kigali Kampala gukomeza Kenya. Urebe cya kibisi ukuntu kingana, abantu bari barimo. Imana iraturinda. aba nuko ariko uko nagafashe intebe je navuyemo ndi muzima. Nta hantu na hamwe aho gushanje ku mubiri hashanyutse umwenda nari nambaye. Ibase abantu baza baca muri retroviseur bakagenda bakava nk'abakituririya. Za ambulance zarashisha abantu marenga 57. Twavuye kuri boda hano turi abantu 21 nibo bantu twatahanye, abandi bose basigaye ngiye. Ejo hashize nabonye gukora kw'Imana, uyu munsi nabonye ibitangaza by'Imana. Turashima Imana. Jo ndi mukabiri bamaze kubimbwira naramuhamagaye ahantu imodoka yaba mukongomani yarayigwe ko twaramanukanye kuwa gatanu imodoka twajanye no biracari Burundi irarangira gukorwa ngigaruka. Ahantu imodoka bari barimo yaguye niyo ni yacu kuwa gatanu yasigaye. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Imana ishimwe ko yamurinze akaba ari muzima uyu munsi wa none. Tutambira Imana tukazishima Imana kubera ko ari uko wagiye wahuye n'ikibazo ukarokoka, sico gihe cyo gushima Imana. Nawe utarahura nabyo ufite impamvu yo gushima Imana, ndetse wowe ubyumve cyane kuruta uwahuye n'ico kibazo. Bwana sifiwe sana. Ukuri twongera tuzamure ikiganza twishime. Niwe basa niwe ukwiye amashimwe. Niwe ukwiye amashimwe. Tugiye kuzamura
Imana y'amasi. Hallelujah. Tumbira Yesu niwe gisubizo cy'ibibazo wibaza ku buzima bwawe. Tumbira Yesu niwe gisubizo. Tugende indirimbo twavuganye. Haleluya! Bwana sifiwe. Tumbira Yesu. We kwibagirwa aho Imana yagukuye. Bwana sifiwe sana. Hallelujah. Imana ibereye mu buturo bwawe. Iyo gusize ireba gusa muvema za buri kintu cyose cyagitambuka yicaye yirenge. Bwana sifiwe. Ntabwo Imana irigera gutererana. Aho ugenda hose Imana iracyari mikurire. We kwibagirwa.
wamimana 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 Hallelujah. Hallelujah. kameri mana bash Bwana sifiwe sana. Bwana sifiwe sana. Turashima Imana yuko twavukiye ku ngoma y'umwami Yesu nyir'imbabazi. Iyo tuvuka ku ngoma ya Satani none tuba twihebye Yesu Yesu tumukunde cyane. Aiwe Yesu tumukunde cyane. Yesu Bwana sifiwe. Ariko mureke tuvugirize Imana impundu. Siko yeme. Ay ay ay. Hejuru turabira. Suribatse ibyawe bigise. Suribatse. Twekongera tuvuge ngo umugambi bw'Imana harakanimara. Basi Frank microphone. Bwana sifiwe. Ndashima Imana gufasha microphone mu ntoki kandi. Mana yacu habwe icubahiro. Amen. Nimushake mukomere Imana amashino kuri. Abandi baciye bagapfa. Yongewe naciye. Abandi baciye. Abandi baciye bagapfa. Imana ishimwe kwitazirinda igihe cy'umuntu cyo gupfa, ahubwo Imana irinda isezerano ry'umuntu riri hari imbere. Amen. Kina bafite gakantu ku mutima, ariko ndashima Imana yuko Imana yandinda isezerano kuruta kurinda buno uyu mubiri uyobora wija rusororo wambaye ino myenda. Nta kintu gikomeye ku buzima bw'umuntu nabonye kisezerano. Isezerano ryo rituma umuntu abaho. Amen. Uwo twari twicaranye mu modoka, iki gice ta forme gifite. Twakoze impanuka ejo hashize kuwa kabiri tuvi Bujumbura nagiye mwivuga butumwa. Ariko Imana iturindira ubuzima. Bwana sifiwe sana. Twari muri cya kimodoka kinini kimwe gitwara abantu kuja Kigali Kampala gukomeza Kenya. Urebe cya kibisi ukuntu kingana abantu bari barimo. Imana iraturinda. Aba nuko ariko uko nagafashe intebe je navuye mu ndi muzima. Nta hantu na hamwe aho gushanyuka umubiri hashanyutse umwenda nari nambaye. Ibase abantu baza baca muri retroviseur bakagenda bakava nk'abakituririye. Za ambulance zarashisha abantu barenga 57. Twavuye kuri boda hano turi abantu 21 nibo bantu twatahanye, abandi bose basigaye iyo ngiyo. Ejo hashize nabonye gukora kw'Imana, uyu munsi nabonye ibitangaza by'Imana. Bwana sifiwe sana. Mureke nshimire ikintu numvise umutima wanje ntoreka kugishima. Navuye kuri iyo ntebe nankura abantu bafashwe mu ntebe, nibuka ko mfite ubukwe. Bwana sifiwe sana. Imana ishimwe ko
batuye hejuru y'ibigirwamana. Kandi mureke ntangaze kino kintu, uko uzomera kose, habe nubwo abazimu bohagarukana Kimironko yose bakaza ku buzima bwawe, Imana wasenze zishobora kugutererana. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe sana. Ikintu gikomeye ntabwo ari amafaranga umuntu yaba yaratanze ahangaha ngo umutabukingi utuntu n'utundi, kuko turiya turangira vuba. C'est sont les choses respire vuba. Ariko natekereje ukuntu inshuti yaje yari kuza ku kiriyo cyaje, aho kuza ngo twishime. Vuye mu modoka, abantu bapfuye bashize, ariko va mu ndi muzima. Alex asifiwe sana. Kadusirimbe usa uregerera piano gira dusirimbe. Turashima Imana. Jondi mukabiri bamaze kubimbwira naramuhamagaye. Aha ni imodoka yaba mukongomani yarayigwe ko twaramanukanye kwa gatanu imodoka twajanye no biracari Burundi irarangira gukorwa ngigaruka. Aha ni imodoka bari barimo yaguye niyo ni yacu kwa gatanu yasigaye. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Imana ishimwe ko yamurinze akaba ari muzima uyu munsi wa none. Tutambira Imana tukazishima Imana kubera ko ari uko wagiye wahuye n'ikibazo ukarokoka, sico gihe cyo gushima Imana. Nawe utarahura nabyo ufite impamvu yo gushima Imana, ndetse wowe uzumve cyane kuruta uwahuye n'ico kibazo. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Hari umuhungu bari kumwe muri Kenya, bari umugabo sinibuka, iwubo bari bicaranye yarapfuye. Umukecuru wari wicaye iruhande rw'inyuma yiwe, baza basangira utundu mu modoka, yarapfuye yamusize aho ngaho. Imana himbazwe. Ngacuranga umukonga dusirimbe dushima Imana yakoze ibyo ngibyo. Imana irinda Abisirayeli yori asonisi ona Imana irinda Abisirayeli yori maso sinira. Curanga papa, curanga umukunga dutanga umwanya. Ntabwo nkwiye kujaniganyira nibazuke ejo nzabamere zajani bukayo kwiyo mana we imenyi ifite we umutima w'urukundo
izinungisha ibibi umunezero anabana we Yesu abizanira umunezero Yesu ndumubaba ayibyo sabizanira umunezero we Yesu ndumubaba ayibyo sabizanira amafi we hafi ndetse kandi yemwe kadagene ajanyiko korere niwe data uvukwaza nduma ayiwe agenda buri munsi ajamimba iryo ni isezerano buri munsi we munsi ajamimbaga iryo ni isezerano buri munsi we munsi haleluya buri munsi we munsi ajamimbaga nari nibagiwe tugiye gusengera impera z'uyu mwaka umwana Aneti nawe ejo ari kuza mu kabiri yakoze accident na mukuru yakoze impanuka mu kanya nubwo isi dukunda n'abantu ntibadukunda Imana iradukunda yego nubwo isi dusengera n'abantu ntibadusengere Imana yonyine yoturinda uko ibishaka uko ibibona tugiye gusengera impera z'uyu mwaka abuzi n'abutazi tubasengere kugira ngo Imana irinde abafite ibirori bizogende neza n'abandi uyu yakoze impanuka ejo uyu munsi mukuru we yayikoze kuwa gatanu twari dupfuye turi nk'abangahe uyu nguyu yaragarutse aciye ahandi nanone nuko mube maso yaratwimanye Yesu icuri ibihumbi kandi sibaga barabizi ejo bundi yaratura dushire impumu ayiwe burimo iyo twibutse iyo usengera ico kintu ejo bundi Gisenyi naho habaye impanuka ejo bundi ni kuwa kangahe David kuwa mbere hapfamo abantu 6 senge ngacuranga papa turirimba iyo ndirimbo dusenge tubwire Imana ngo ubuzima bwacu bugingo bwacu mu biganza byawe Mana himbazwe
Hallelujah.